مرحبا እንኳዕና መደብ essential English conversation ብደሓን መጻኹም ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ጠቓሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣነ ተመስገን በሃል ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ክፋላት ሰማህርናዮ ደጊምና ክንለማመድ ኢና ሓደ ሰብ ኣበይ ከም ዝነብር ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቦታ ከምኡውን ኣተሓባብራ መንገድን ሰባት ዝፈትዎ ቦታታትን ርኢና ነርና ነዚ ስዕብ ዝርርብ ሓቢርና ንከታተል Hi Phil, where do you live? I live near the hospital. Is there a supermarket near here? Yes, there is. It's on London Road. How can I get to the hotel? Turn right, go straight on, turn left. What's your favourite place? My favourite place is the park. ነዚ ዝስዕብ ፈተና ብምውሳድ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ክንደይ ከም እትዝክሩ ንርአ መልሲ ቅድሚ ምሃብኩም ንኽትሓስብሉ ግዜ ክህልወኩም እዩ ቀዳመይቲ ሕቶ ከመይ ጌርና ኣበይ ኢኻ ትነብር ወይ ኣበይ ኢኻ ትነብሪ ኢልና ንሓትት Where do you live? ሕጂ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል እየ ዝነብር በሉ I live near the hospital. ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ሱፐርማርኬት ኣሎ ዶ ኢልኩም ሕተቱ Is there a supermarket near here? ሕጂ እወሎ ኣብ ለንደን ሮድ ኣለኩም በሉ Yes, there is. It's on London Road. ናብ ሆቴል ከመይ ገይረ ክኸይድ ይኽእል ኢልኩም ሕተቱ How can I get to the hotel? ንየማን ተጠወይ በሉ Turn right, ሕጂ ድማ ትኽኢልካ ኺድ በሉ go straight on, ንጸጋም ተጠወይ በሉ turn left. እቲ ትፈትዎ ወይ ትፈትውዮ ቦታ ኣበይ እዩ ኢልኩም ሕተቱ What's your favourite place? ኣብ መወዳእታ ድማ ዝፍተወኒ ቦታ መናፈሻ ፓርክ እዩ በሉ My favourite place is the park. ዝኸብድ እንተመሲሉ ኣይትሻቐሉ ደጊምኩም ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና ሕጂ ነዘን ሓረጋት ሰሚዕኩም ድገምዎን Hi Phil, where do you live? I live near the hospital. Is there a supermarket near here? Yes, there is. It's on London Road. How can I get to the hotel? Turn right, go straight on, turn left. What's your favourite place? My favourite place is the park. ሕጂ ነታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት እናትኩም መልሲ ብምሃብ ንብሙሉእ እቲ ዝርርብ ክንለማመዶ ኢና Hi, where do you live? Is there a supermarket near here? How can I get to the hotel? What's your favourite place? ጽቡቕ ሕጂ ንብሙሉእ እቲ ዝርርብ ብምስማዕ ንዝሃብኩሞ መልስታት ኣነጻጽሩ Hi Phil, where do you live? I live near the hospital. Is there a supermarket near here? Yes, there is. It's on London Road. How can I get to the hotel? Turn right, go straight on, turn left. What's your favourite place? My favourite place is the park. ብጣዕሚ ጽቡቕ ደጊም ንሰባት ብዛዕባ ዝነብሩሉ ቦታ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ቦታታት ኣተሓባብራ መንገድን ዝፈትውዎ ቦታታትን ከመይ ጌርኩም ከም እትውከሱ ተማሂርኩም ኣለኹም
ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ